UPDF yarangirira kwerekuza kutandika kugaba emirimo ahari abanya-Uganda abashomera ebintu bitari bimwe na bimwe. Eje lya Uganda People's Defence Forces lirangirira era lyaniriza abana-Uganda bonna abato emyaka emito okwegatta mu general recruitment exercise ey'omwaka guno 2026. Okutandika okutoorana abantu abarahiibwa emirimo nikuza kutandika 10 okwezi kwa mukaaga 2026. Abanya-Uganda abakuteekateeka kwija kushaba emirimo egi biine okuba biine endangamuntu kandi biine n'ebaruha yaabo ey'okuceberwa ogisireho n'okuba biine amagara marungi. Ebyetaagisa okuli nti olina okubeera muna-Uganda ate ng'olina national identity card. Ekyokubiri olina okuba ng'oli mulamu bulungi era ng'oli mugumu. Abarashaba emirimo biine okureebeka ngu tibakakoraho gamishango kandi obwe biine okwija n'ebaruha kuruga owa mukuru w'entebe y'okubanza, mukuru w'entebe ya kashatu, GISO hamwe na RDC. Era nga tolina criminal record yonna. Ekirala bonna abaagala okutwegattako balina okuba nga balina ebbaluwa ezibawandiikiddwe kuva ku LC1, LC2, LC3 ne Gombolola Internal Security Officer oba District Internal Security Officer. Emirimo neeza kuheebwa kurugirira kubara kw'abantu kwakozirwe 2024 kureebuka ngu buli region yafuna abakozi. Tuba turecruitinga abantu betujja buli mu district. Tujja kuba tugoberera calculations eza Uganda National Population and Housing Census 2024. Kyekyo tulaga abantu bameka betujja mu buli district oba city. UPDF bwateri neronda abakozi omu by'akarimagezi, omu by'empurezigana, omu by'amagara, omu bya engineering, logistics, omu bya aviation, omu by'amateeka, omu by'obushomesa, omu by'emizaano, omu bintu bya bulijjo hamwe n'omu by'okushemeza. Kwetaagayo information communication technology specialists abalina masters, abalina degree ne diploma mu bukugu obwo bwa ICT. Tujja kwetaagayo ba engineers and logistics experts nga balina zi masters, zi degree, zi diploma ne certificate n'emyaka 3 y'experience mu bukugu bwa engineering and logistic management. Okushaba omurimo n'okwabusha kandi omuntu weena arakwatwe naacupura naaza kukomwa. Ekisookera ddala recruitment eri free of charge, tetwetaaga ssente. Muntu bw'ajja n'akusaba ssente oyo mukyamu era muloope. Era bwe tukukwata ng'oli fraudster ng'ogezaako okujja abantu ku ssente, tujja kukwata tukuvunaanye mu mbuga z'amateeka. Abakazi nibashabwa kureebuka ngu bashaba emirimo egi okureebuka ngu bakozesa omugisha ogwo. Buli mwaka abaana b'obuwala babeerako ne kwota yaabwe. Emirimu egya UPDF gigenda gigaziya. Twetaaga abakyala. Bw'oba olina obuwairiza obwetaagisa n'emyaka ng'ogituukiriza oli mulamu bulungi, tukubiriza abawala bajje batwegatteko mu UPDF. Abantu boona barashaba emirimo egi biine okureeta empapura ezihikire kandi omuntu weena anashangwe nareeta ebicupuri naaza kukomwa. Akalala akawairo ke njagala kubiriza bannayuganda nti abo bonna bagenda okujja kubeera recruited, tusabye empapula ez'okusoma, tujja kukwata era tukuteeke mu mbuga z'amateeka. Amakuru aga gasha kwa Ivan Nyesiga omuri Kampala. Singa nsanyuka nnyo singa ompaako gundi evidence.